Zathi mahle kusini. Bantwana bakaNkulunkulu, ngicela bonke laba abazivakashele abafike lapha igule ehlukahlukene nangey'nsiza ey'hlukahlukene ukuthi oshembaza bakhumbule. Nani enigqoke ingubo emhlophe enize ngey'nhliziyo ezimhlophe nangothando engathi uNkulunkulu anganikhumbula. Ngathi uNkulunkulu anganikhumbula nibusise. Bese kuthi laba abazobonda lokuNazaretha uNkulunkulu uyobona babe kabi ngoba khona abantu esambayo nabo kodwa inhliziyo zabo azikho la kuthina. Khuzwa ngapha aye ngapha, khuzwe ngapha aye ngapha, kanti kuyena umuntu uyikhethela. Ngabe usadukile kusuka 2011 April 3 kuze kube manje usadukile? Fanele phela ubone indlela yakho, uye la umphefumulo wakho uholela khona, ungalowo uhlupha la ngoba umkhulu inyanga yezulu wathi mahle kabi amaphefumulo ahambile abonakala ukuthi ayahamba kunalawa acashela phakathi kwethu ngoba bazolidunga ibandla. Njengoba lidungeka nje ibandla sonke isikhathi sithetha amacala. Nami bakhona engibaziyo abalidunga ibandla kodwa ngeke ngisho lutho ngoba ngiyazi uyolidunga ibandla la emhlabeni, sihambe isikhathi sakho kufikela ukufa. Angazi noma mhlawumbe izibongo ziyaficwa phezulu ukuthi mayiseyale eziyashebe mhlawumbe uyofica mina ngokwenze njani ngawe wathi ngihluphe emhlabeni. Usho ukuthi ngempela mangabe umuntu ethu udukile, ingabe namhlanje sadukile? Kukhona abafuna ukubuya, bayagula abantu abaduke ekuqaleni ngo-2011 bathatha indlela yabo, bayagula bafuna kuzocelwa intethelelo ebuhleni ngoba bathi sebeyabona ukuthi umphefumulo sekuselancane ngabe hambani phela sibantwana. Bayahlupheka nje abantu engihamba nabo mina, bafonela imihla namalanga. Sengiyabona sengizoze ngifele ebumnyameni, kodwa ngesikhathi kuqala lobumnyama ukubona khanya wasubona la ebuhleni engathi kusebumnyameni. Manje mase kufike ukufa usukhumbula ukuthi engathi abahamba bawucela intethelelo enyazini ngoba sekufika isikhathi sokuthi ufe. Ngoba singakwenza ukuhlakanipha kodwa siyazi ukuthi unyazi kuyini. Ngiyafisa-ke abantwana kaNkulunkulu ukuthi obedukile futhi ngeke uduke isikhathi esingaka, isikhathi eside kangaka. Noma ngabe awungithandi mina kodwa ngiyacela ngihambe ngikhuluma kabi ngami. Ngani ngiyamcelela ukuthi engathi ningaphenduka ngoba isikhathi sisekhona
bakhona nje lapha ukuthi sihamba nabo abantu abayizitha zalo kuNazaretha. Kodwa isikhathi esiningi izinto zokuNazaretha ziba ngala enhla esuthini. Ngoba ubaba omkhulu wayevele esho ukuthi wasuka namadoda amathathu, azange athi wasuka nomama abathathu, wasuka namadoda amathathu, wayehamba empikisa endleleni ethi Shembe siyala uyakhona. Uthi ukuthi abantu abenzele ukusithi nabangakwenzi lokho. Uthi abantu abayele thina sithi abantu bangayi lapho. Akazekela amadoda aphindele emuva, namhlanje sekhona phakathi kwethu. Asezeleke manje semaningi senamazinyana. Baba wahlupheka kakhulu waze waba khona isihlabelela sengisikhothisa sithini. Yithi sengishile sekwanele. Awuyela umoya wami. Anikuzwanga futhi nalokho. Wahamba wasala mina. Nami ngina kuleyo nduku uyakhala induku. Mina mangipha kwenu manje so ngizele kuzonipa konke okuhle. Njengoba nje sihlangene la ngeke sizothatha ibusiso. Kodwa isibusiso asini nokuthi siya kumuntu obesebenzela abasesetshenzela. Wena sebenzela umnyama uzosubona ubumnyama. Sizobhala amagama ethu ukuthi ngokuphila Masila. Sizongosa yena uShembe ukuthi egcineni mhla umphefumulo usuka ngenyama azawuthola indawo ezulwini. Kodwa kukhona abangasena ndaba naleyo nto. Uyabona noma ungahlahlangana ngeke uhlale phezulu uShembe. Ngoba uShembe kuthiwa iqile likwazi ukuyikhotha emhlanje. Labanye ngiyababonda laba ngiyababuka nje. Bacala ngesilimo. Abazi bangithanda sona ngo-2011. Kodwa ngiyahamba nabo. Into inkinga uma esekhohlela umuntu uza kuShembe lo yimina azocela ukuthi ngibusele vaseline. Awuseyaphilisa lo Shembe lo wathi kuyena. Futhi awukwazi ukusuka kini uze la. Uzoshaya yakhe imithetho. Ubaba mkhulu wayeshaya yaphelele, umkhulu ilanga yaphelele imithetho. Kunya ngoba buthi yaphelele imithetho. Awusekho ongafika noNazaretha. Ngiphathe kabi mina mangibona abantu beduka sikhona. Ngisho ukuhlakanipha okudlula ingqondo. Bese siyayithula sibuyele ethi inkosi ibusise. Angisuke ngasho uthanda izulu ukuthi kusibusise ukuthi suke eduze kwami. Ngoba isinengiso. Maningi amadoda isinengiso mina kodwa ngiyangibelezela. Nalabo ngihamba nabo bayahlupheka ngalabantu abakhuluma kabi ngathi imihla namalanga. Mina manazathi ngithanda ngokufanayo. Ngicela ke nami uthando ngiziphe lona.
Omkhulu
Angifike sikhuluma kabi phakathi kwenu maNazaretha kodwa kuyenzeka ngoba ubuhlungu ngiyabuzwa nginenyama negazi noma ukhuluma ngami uthi ngithe ngingasho noma ulenza igama lami lelula nje ngiyangikhathaza mina Ngihlupha ngoba noma ngamgona umthandi mangazange akuthande ngeke aphinda akuthande yena angahleka phambi kwakho mayesithela ngale yakubiza ngamagama Ngiyafisa ngelinye ngabaNazaretha ngoba sibaningi siba ngaka singavelele uma ngase sihambe ngendlela eyodwa sonke ngibonakalani ngoba noma siyazama unamisa ngendlela kodwa niyaphoma endleleni yalona izwe imali Yona sezweni kukhulunywa ngemali nasemasontweni kukhulunywa ngemali yona ke imali leyo na ukuthi isonto libe ngoba phela uthi omunye wayephethe inkonzo igama elithi imali esontweni lona kakhulu walilihle ukuthi umnikele Baba wathi imali awubonakala abantu baphela ukukholwa manje manje eMaNazaretha laba bazivakashela bafuna ukubona inqubekela phambili ethi bayobonani thina bafundeni thina La ekhaya ke umuntu ukwazi uwathi uhlakaniphile ayeshebona angaboni uyaduka akho kuhlakanipha la akho nakwazi la phela masazoqhuba ngalo isihlabelelo sababamkhulu lesamkhulu ilanga umkhulu nyanga izinto siyayibona inqubekela phambili kodwa masizozenzela okwethu khona yabona la esontweni kukhona inhlayisuthi khona uJamangweni khona intaba yepheza mawazakhela elakho iqembu elithe elibubola kancane uyothideka ngoba lento yathi wayaphelela eqaleni ukhona iqenjana labafana labekuthiwa iNikho 17 umuntu wafoma leyo nto namanje ithuna lakhalaziwe akufanele nizenzele izinto kuleli bandla hambani ngendlela kaShembe mina-ke ngiyazi futhi ngiyabazi abangithandayo abangathi abangafa la ngingafa khona futhi ngiyabazi abangangithandi kodwa ngiyahleka nabo ngoba nginoNkulunkulu
lento indala igama elishola ekhaya kuthiwa mayikusula ungaboni kahle hamba ekhaya ukhulule umNazareta noma uJazi noma umfundisi noma uJazi noma umbangeli ufike uphanyeke ekhaya ngelinye ilanga mhlawumbe usembe lokukhumbula ubese uyiqathini uthi umkhulu ilanga khona ukudakwa ungaphuzile udakwe yisono siyadakana isono ngelinye ilanga uthi uNazareta esephambi kwenu uNazareta uthi ngelinye ilanga ngithe ekulaleni ngabona ukhona befundisi ukhona abakhokheli khona abashumayeli khona abavangeli khona konke amapillars esonto ecwila udakeni ngithe mangisondela ngahlehla ngize ngaphethe intambo ngayiphosa kunina kodwa bingafiki kunina nibeni lokunishona phansi odakeni njengenibona nasenivele ngamakhala ngagcina senisithele uNazareta msana ukusithela odakeni buyani sisekhona mina-ke noma ungangibuka njengesithombe kodwa la ngime khona kuwumithombe kumosheme anoyithanda lento uNazareta nihloniphe noyamahala nayiphiwa ningayifaka kunyawo uyabona ukhala amadoda asuka emini ilanga libalele akushiya umuzi sebuhlungu ithi mayisikubona le ndoda ukufa sekusondele ithi engathi ngaqhamuka abantu bangithatha bafike bangibeke nje emasangweni wasebuhlungu noma ngafike ngishawe ngife lapho kube sekuphelile kube sekulungile uyaziwa lo muzi uthi wona lo okhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga kodwa bese beyawuthwensa abantu ngoba bethwensa mina ngiyafisa uNazareta ukuthi engathi singaba munye nalaba abahluphayo esontweni abazi bahlaniphile babuye beze kuthina ngoba akekho ohlakaniphile yabona uma uhlakaniphile yazibonela ngani ubonakala ngomuzi kayihlo uqhakazile kunezinto zonke phela obaba bethu bazalela ukuhlakanipha ukuthi sivuse imizi yabo hayi ukuthi sizokonela esontweni sizohamba nje uNazareta waje sengifike la sengifike emzini wokugcina sengizophenduka ngiphindele ngasekhaya yila yolungiselwa khona umkhosi omkhulu umkhosi kaJanuwari engathi ngathi ufika lo mkhosi kaJanuwari inhliziyo zethu zibe sezimhlophe ungajabulela ukuhamba nathi phansi kanti vele wesizonda mina ngaze ngilo namuntu khona omunye umnumzane angambona ngawo 2011 einsukwini seyiyaphambili siyakuthi ngambona awudidekile ungathi ugibele ibhasi wrong nobuchopho ngathi abusasebenzi kahle kodwa namanje usekhona lapha phakathi kwethu namanje usadidekile kwama uwaphika ngomhla ka-3 April 2011 awuphinde uvume uyohlula noma usuvuniswa ngenkani
ngeke uvume kodwa ngoba uthi ucashile la uzohlala lapha athi wethu kanti uzokona uzogovuza ibandla ngoba izambane elilodwa elibolisa lonke isaka yazi uyafisa ukuthi umuntu esedukile la aqale phansi noma ngabe umfundisi noma umvangeli noma aqale phansi aphambisa izandla emuva athi yakhetha inkosi yasePhalamende ngoba phela usuke esedukile uyaduka nasejazini angithandi ke amaNazaretha mangikhuluma bese ngithola kanjani ngifuna ngisho ngihlale isijanini esasho ngamanje angifane nomzali phela kumina angifane nomama kumina uthi umama uthi umfundisi uGcwensa uthi umama eyishaya ingane kodwa ikhala iyale ibuye yini ngoba ike indawo nina uphambili amen ngiyakhumbula nami madoda ngisingane mawushawa nobaba noma umama ungagijima kodwa ugcina usubuye mama ke bayasithanda-ke thina-ke bengisizala weuthi noma wonile sekufika isikhathi sokuphakwa khona isikhathi sokuphakwa ekhaya akakuyishi ipeti lakho hlaleli khona liyaphakwa libeke lapha mhlawumbe wena uthathe ngendlela ubungane uduka ukudla angasho nje nomuntu wobonakala phela isizwe siphathwa isibini kodwa kuseni lobeni i-empty plate ngoba ngowala ekhaya awuzuya kwenye indawo nani maNazaretha ngiyanifuna nibuye nize kimi senzela laba abafikayo eMaNazaretha bezobona ukuthi siqhuba kanjani la bafike sihlekisana ngiye ngiphatheke kabi umgcotshwa thiwa akazwani nomunye umgcotshwa uyazi babangani khona leli thiwa amakomiti ayibangwa amakomiti kutholakalani emakomitini ayivibangwa letho amakomiti khona into engingayazi maNazaretha noma eniyaziyo ngoba phela izinto niyazazi kodwa bese niyayinyathela yabona imali make yafakwa embengini yafakwa amaNazaretha ayisabizwa ngemali thiwa umlilo amalahle ayokushisa usuwedwa ngoba imali impande yesona ingakho nje umfundisi enganikwa isikhwama sokuthi aphathe imali ngoba akekho umuntu ombuza ukuthi baba ushonisephi imali ayikho namandla okubuza umfundisi imali ushonisephi yena umfundisi enamandla okubuza umshumayeli iphi imali umshumayeli ngoba umfundisi uyinhloko yebandla ngiyafisa amaNazaretha ukuthi nibe munye njengebumba lasimele izolo besambe nomfundisi uMavuso sayale ekhanyeni muhle lo wamuzi wakhiwa lapha eMaNazaretha kodwa uyakhala omunye ophethe khona uthi manje angifuni ukufaka isandla noma ukuhlanganyela nabo
kodwa uyokhiwa into enhle eyenu lento yakhiwa lapha. Sibonile zazinto zinhle eManazaretha. Futhi ningavuma eManazaretha uNkulunkulu mayisipha umhlaba. Bese niyeka ngoba nobona sewakhiwa imjondolo kuyona. Njengoba nale ndawo bayafuna ukungena abantu kuyona. Babona nina niyahlehla. Nini nihlangene neMpumalanga ngambani ofaka isigcalaba lapha. Wakheke lo yamuzi. Bekhuluma nami ethi baba manje asihlangene ngakhomba uMavuso mina nangu umfundisi wenu khuluma umfundisi. Umfundisi uyanihambela kodwa umfundisi akayiphathi imali kuba iphatha umfundisi ngabe lo uziphelile. Manje amakomiti awafuni ukuzwana. Kodwa ngifike ngakubona lapha ngithi inkosi izimbusise eManazaretha. Alapha eMpumalanga. Eseke sesifika kulo muzi ke lo. Oyinkinga. Ekwandeni. Nginibongeleke eManazaretha ala eMpumalanga namaphethelo. Ukukhunjulwa ushembe naManazaretha sibuhlini. Nginibongele inhlanhla nesibusiso enehlele ngoba bayisefikile ushembe. Kube ngathi khona inkungu evulekayo. Senibona ngokusha. Ngisho akukho ongajabuli mayisefikile ushembe. Yabona sifikela lana izulu. Ngoba ushembe maye wafika la ngani izulu futhi khona phakathi kwenu. Yabona besifikelana izulu belitshengisa izulu ukuthi nihlangene. Kusele kancane ukuthi nifike phambili. La ekwandeni ke bake bahlupheka kakhulu oMavuso nomfundisi uNhlabathi. Behluphekela umhlangano. Kule yaminyaka eyayidlule wakukhona okufanele ukunikela amadoda alahleka bese uthola umhlangano manje balincane ibandla kodwa liwufuna umhlangano nami ngiyahleli uMandoda ngeke ngithi nami ningixolele bantu bala ekwandini ukhonile ngikhumbule sengingedwa ukuthi akufanele ngisimise isidlo la ngoba siqalwanga yimi saqala umkhulilanga senza umkhulinyanga yezulu senza kuba kuthi ngithi angicele nami intethelo fanele ngicele phela ngoba lesi sidlo kukhona izalukazi engasakwazi ukusuka la ifike ebuhleni ezikhuleka amathuba lesidlo sila ekwandini saneze nisithola ngonyaka ozayo abantwana benkosi angisophinde ngincishe isidlo ngoba into eqale umkhulu bami yeza kubaba yeza kumina kufanele mina ngivale ilungiselele ngonyaka ozayo ehlweni ngene komitini ngoba maye ukuphila kunina eyokuphila nakimi babehlupheka abantu umfundisi nomvangeli behluphekela umhlangano noma sebefikile ebuhleni abese bangayikhiphi lento efunakalayo ngaleso sikhathi
abantu ababephethe ngaleso sikhathi abafananga nabantu abaphethe manje. Ngithi mina ungamthatha umuntu eyingunguluza umbeke phambi kwamakholwa. Umngunguluza uyavuka umuntu eyingunguluza. Noma ungambeka phakathi kwamakholwa kodwa uyavuka umngunguluza. Abesadabuka kanti amakholwa adabukelana. Yona ke lento eyayidala umhlangano ungayi lapha. Ekwandeni emzini omdala. Babebika loka nalokuya. Ngisho noma babe sevumile ukuthi ngiye kwandini. Bathi mncane lo wamuzi. Ayikho indawo kulo wamuzi. Asazi uhlala laphi kulo wamuzi. Ngifisa ukuthi engathi ngelinye ilanga abangahlwelwa ngapha. Bese benibona uShembe impi uyilwa ngendlela eziningi. Babone lo mzisi nikona ukuthi usemncane yini. Ngoba noma ungaba mncane umuzi kuba khona indlu ezolala mina. Angithi siyaya nje entabeni, ade siye entabeni yaseNhlangakazi. Ulalo ematendini. Manje lo wamuzi omdala osekwandeni omncane makunjani. Umuntu maye ngakufuni ngeke akufuni. Ngeke futhi akunikeze ukuhle maye ngakufuni. Ngoba ubaba uthi ngowayeseshila ukuthi ngiyakhona ekwandeni. Wakumele qhamuke bese kuyiwa kumuntu ukuthi ukhanda letsha. Ngoba phela ukhanda letsha wayenako lokho. Bayophephuka abantu namatende lapha khanda letshe lapha equmeni. Beshiya indawo yinhle la. Ngoba uShembe akadayisi. Uyabona abantu bezale yanto ababenza bethi umuzi mncane bese ningakhohlwa ukuthi amadoda amathathu ehlano babamkhulu entabazo akaza abuyele emuva. Uyabona nje usuphikisa uShembe nje uyinzalo yala madoda. Hayi uShembe uthe ngiya ekwandeni. Uthi wena hayi umuzi wakho namncane. uShembe usewubonile ukuthi bangamnela abantwana baNkulunkulu neyicawu ingaba khona. Kodwa wena ngoba phela awumthandi lo muntu omfundisi wakhona. Mina ke ngidabukele labantu abayigqokile mhlawumbe futhi thina abanazathi asinqaba noShembe. Kulabo abantu abafuna ukubona uShembe abambone emaphusheni bomona nini. Kubi kakhulu ukuphikisa uShembe eManazaretha. Okuchaza kona uma uthi uShembe ngiyale wena uthi akayeli. Useyila umadoda. Ehlano babamkhulu athi la madoda mawuthi babamkhulu abantu abayeli thina sothi abayeli. Siyacela babamkhulu asilamlele manje la madoda asekhathaze kakhulu esontweni. Ubhekela lapho. Wabase Roma 1 Yanima bafowethu wethu nani Ozani namhlanje nangi
nani namhlanje nanangu Roma 1 verse 10 kuya ku 12 yanilema afuthi ufunani tate ozani Sithi singayifunda bhoma sithuli njalo emkhulekweni yami nginxusa ukuba uma kungenzeka ngentando kaNkulunkulu ngiphumelele ukufika kini ngokuba ngilangazelela ukunibona ukuze nginabele isipho esithile somusa sokomoya ukuba niqiniswe okungukuthi siduduzane kanye nani phakathi kwenu ngokwami ngokukholwa kwethu okungokwenu
nokwami okwenu nokwami. ngifisa-ke eManazaretha ukuthi bake bafike labantu ababenqaba lo mhlangano ukuthi uzela noma bengasadlelani ngathi badlule nje ngebhasi bayibone lento abeyinqaba ngoba uShembe mayelungisa into elungisa ungayibona wena umuntu wasemhlabeni ngoba ukulungiseka kwalento kwabanzima kakhulu ngoba nabo umfundisi Mavuso nomfundisi Mhlabathe sebeyoncenga-ke lo mlungu waleli plaza ukuthi emlungu engathi indawo yethu incane bathi incane indawo ngoba bezwa thina sithi incane ngeke silethe umhlangano ukubona awusidabulele kancane ebese sikwazi ukuthi nathi ngoba phela lo mhlangano wethu uba nabantu abaningi kufuneka ama-parking kufuneka indawo zokwakha abantu kufuneka neyicawo bese ethi lo mlungu walapha phesheya yanizwa ngizoninika ikhomba la base khombile umlungu la bese bona ohlabathi laba naye uMavuso namabandla ala eMpumalanga bese beyaqala ngoba sebajabulela umlungu bese beyaqala ke bewakha lo muzi bathi emase bewakha lo muzi wavela lo muzi usuvele phezulu ha ngesikhathi lo muzi usuvela phezulu sekubona ukuthi hayi bona abantu uthi umlungu sebeyathetha manje abekhaya uthiwa lo mlungu wayenenkosazane nonkosikazi wakhe kuthiwa uthethiswa ubusuku nemini kuthiwa ye wena uzosibukisa ngabantu manje ayithi uyayibona indlu yakhe lapha phesheya ifulele ngokhethe manje laba-ke oMavuso abafuleli ngokhethe bayabukisa ubusa ngomlungu uyasuka uMesisi nendodakazi uthi siyahamba siyakushiya la ubukisa ngathi wena usijwayeza ngabantu uthi umlungu cha nkosikazi bengicela ukuthi labantu bazowakha lezi zinto ezicishe phezulu izindlu zamasonto kanti bakhe indle nje uthe sana-ke lokho kwagcikela khe kwakufika abangani bakho bathi ayisokhalalisela Mr. Sibanibani angimazi-ke mina uba uMr. Bani usuwakha kanje usuyasuka phesheya usuzokwakha ngapha phesheya ngapha uthi hayi akuwona umuzi wami yilo muzi wala bantu bakaShembe wathukutshela naye umlungu lo weza kubona uMavuso la bezobatshela ukuthi heyi sengixabane nomkami ney'ngane zami nabangani bami bathi ngibukisa ngabo ngimdayisela yonke le ndawo isuka le ndaba isuka lapha kulowa muzi omdala kuthiwa umhlangano awuzukuye yincane leya ndawo bese yayilwa kubaba mkhulu le ndaba izifike la sikhona namhlanje wafika umlungu esethi hayi ngihamba mina ngiyathutha manje waze wamthesana ney'nkomo zakhe lo mlungu akekho umuntu ongamelana noShembe mase efikile uShembe uphenduka abe mkhulu yabona-ke manje sesifike nomenini-ke manje asimpintshekile indawo ikhona yonke into ikhona umuzi mkhulu manje uShembe akancishwa into anothi manifumeza nibatshela abantu nomuzi wasephakameni India lafika kuthiwa lalithethe India lithi ngeke lidayisele uShembe umuzi kodwa lilalanga ebusuku yilona leselapha limfuni ubaba mkhulu laze lamthola lathi hayi sengivumile Shembe ngiyakudayisela le ndawo
namhlanje sihleli lo muzi mkhulu lo muzi mina ngifisana laba abantu abebencisha oMavuso noNhlabathi umhlangano engathi ngabe bafike noma baphathe ipopolo bamekulawo amagquba bathi bayibuka le ukuthi lento bebenza wayiswa yini yabona uShembe ishindawo encane iyaphenduka ibe nkulu mayisefikile mawukholwa wena nje ukuhlangene nizwana indawo la uShembe mayisefikile iphenduka enkulu thina saye eMozambique emzini omncane ombakeni saye eMozambique emzini omncane ukhona wayelala eminyango akekho wayelala eminyango ngoba isefikile uShembe yena ebeka indawo kodwa ke phela mangabe sikhuluma ngezinye izinto sokungazwani kodwa engikwazi ukuthi wonke umuntu oyiNazaretha isifiso sakhe mayesebe bakhe umuzi nethempeli nendawo eyicawu nendawo yamadokodo isifiso sabo suke sisinye ukuthi uShembe akanyathele emazweni angakithi lo muzi singaphele wona awubancisha-ke labo bantu uyababulala ngoba kwezinye indawo ube kugcwale ngendlela ukuthi mayesesihamba usuku olodwa kantini kodwa babone labantu sivakashele ukuthi le nto ye-one day ama-hour kodwa kubona ngathi inyanga ey'ntathu ngendlela abathi suke bejabule ngayo anoyibuyisa phela noma nibona ukuthi kunzima ningakhohlwa ungaze ungenele amadoda amathathu ehlane kwabamkhulu ngoba namhlanje asekhona aphikisana nemvumelwano kaShembe uShembe mayithi wenziwe lokhu athi bona hayi akukho lokho la ekhaya ziningi indlela zokulahlwa uyalahlwa nangokuhlakanipha kakhulu ulahlwe futhi nakuzenza usiyazi nangokugijima kakhulu umuntu lekhaya ukalele ibanga fanele ligijime kuthiwa lekhaya kugijima umuntu nomuntu agijime ibanga alikalele bese yama namhlanje nibanga ikhundla into engenamsebenzi angathi umfundisi ewenye isekhethi bese yakwenye efuna ukuyophathekela yeke le yena umuntu wayo wena ofikayo yiba ngaphansi kwalowo vele khona yabona manje enze njalo isoto lohamba kahle ngifundele lapho Timothy Timothy 6 verse 11 kuya 12 no 12 Lukuzi luna mapio
kusasa ipulaku awusingele izifihlo atwala nawatala awufunde bakumositholeni kepha wena muntu kaNkulunkulu balekela lezo zinto jonga ukulunga jonga ukulunga nokumesaba uNkulunkulu nokukholwa nothando nokubekezela nokunene yilwa ukulwa okuhle kokukholwa ubambelele ekuphileni okuphakathi owabizelwa kuko wavuma ukuvuma okuhle phambi kofakazi abaningi ngiyabonga baba inkosi ibusise ba
Akufuneki umuntu labe owazi kakhulu kunabanye. Akufuneki ukuthi uhlale kakhulu kunabanye. Mawumfundisi ifana nabanye befundisi. Ubathande futhi abanye bafundisi. Mawumfundisi omdala ubafake endleleni. Ngoba indlela ibuzwa kwabaphambili. Ungabi iqhude. Phela iqhude enye into. Mabe lishaya nje akusondela iqhude linye. Kodwa mawumfundisi omdala njengalabo engihamba nabo badala. Kufanele mawuza kubona uze bawonelele kahle. Bacathulise na uqinisa ungangabo. Ungabi lona kuthiwa kangeneki. Lokufundisa kanjani abantu mawubona ungeneki? Futhi mina ngumfundisi obiza imhlangano njalo. Ngoba ubiza imhlangano njalo uvuka le yanto kaMkhize kuphakameni ukuthi umuntu ubiza imhlangano njalo noma engacelanga abiza imhlangano. Imhlangano yasemnyameni ayifunakali. Ngoba ibandla libona libuye liduze nje imhlangano yasemnyameni. Nina ke maNazaretha mani noNkulunkulu aneyibalekela lezo zinto. Nihambele kude nazo. Uyabona abefundisi balana onhlabathi nomfundisi Mavuso bese umvangeli babefika ebuhleni. Bezocela lo muzi hayi lo lepheshe. Umhlangano kodwa babantu bafika khona befike bashayisa odongeni babuye behamba kancane. Kwase kuyinto eyaziwayo ukuthi hayi ngoba sibathumile nje. Hayi ngaba inhlanhla. Ushembe uyayilungisela into yakhe wena ungalokhu ukhuluma ushembe uyayilungisela into yakhe. Yabona kwale wafika thina wasekuvuleka iminyango ebivalekile. Namhlanje abantu bana banomhlangano wabo yonke iminyaka. Ngoba ushembe phela akuyena owalowo nalowo wabo bonke abamthandayo. Ngithi labefundisi laba umvangeli ulo Mavuso esewumvangeli lo mfundisi uNhlabathi. Ngithi kubona kuhle ukubekezela ngoba egcineni uyayizuza injabulo. Wonke umuntu maNazaretha into emjabulisayo ngoShembe uyajabula mayibona uShembe emazweni angakubo. Sengiya-ke ngasemaphethelweni bantwana baNkulunkulu. Akwethu noma uShembe ekukhumbulile wakhupha isikhundla esiphezulu. Ungakhukhumali. Bahlonipha bonke abantu ngokulingana. Njengoba namhlanje sebehloniphekile abantu bayafika kumvangeli umdluli. Abantu bezocela umhlangano umvangeli umdluli mangabethi sekugcwele sesibheke unyaka ozayo. Akasho ukuthi hayi asilapho. Uthi sekugcwele idayari yalonyaka esesizobona ngonyaka ozayo. Vula ngokubhalele ukuthi ngonyaka ozayo siyofika kuwena. Uhambe unethemba. Akekho umuntu ophuma lapha kumdluli edumele.
kodwa ke phela naye umdluli mangabe singekho isikhala ayikho into angayisho ngeke sike sahlangana sathatha kwabanye kodwa sasikuthatha kufanele ngoba sasiya eSwazini umthetho wethu sathatha kwabanye sakuhlanganisa nokwabanye sasiyaphuma sayeSwazini hayi ngezwe sekhala umva ngento ziyakhala ngebhajini ngiyethu uthatha umhlangano wabo cha wemadoda so ubodabukela abanye abantu abasayifuna lento baningi abayifunayo lento yenu nina seniyayazi sekubonakala phela ukuthi emhlabeni ayikho enye into ngaphandle kwale mangabe kuthi umhlangano ugcwele idayari iyagcwala idayari selikhulile leli bandla selikhule kakhulu ngoba yabona basila kunemizi eqediwe manje sithi ngithi siyongena kuyona kodwa manje asazi ukuthi songena nini yabona uShembe ufana angazi ufana namagunya ashisayo kodwa isomama emafemini uthi uyafika wena lethi ufika igunya lisekho abantu bamfuna ngapha nangapha kale sambe nombangela umdluli nje saya la eduzana igcine nami seyithi ayasambeni manje asambeni abantu abafuna ukuhamba bafuna uzocela ngoba phela akasekho umunye umuntu okhona emhlabeni ucelwa kuyena izinto yimi Shambe ukhanya uyakhanyisa futhi ukhiye ukuvula la kuvaleke khona ifuna ke manazela nibe munye nje kumba nithandane nihloniphane ngekhathi zonke ngoba khona abantu abezayo baningi mabefika thina siyinhlakanhlaka sixabana sodwa bayothi ke baficeni kwaShembe okwenu nina fanele nibe munye bese nilula izandla nibamukele izandla ezifudumele nibaphinde uduze angathi umuntu mayebuza bese umthatha umbhekisalini funa umthathe ngomoya okholwa nanokuthi ngesinye isikhathi madoda akuthi umuntu mayefike ngaphethe isicephu ngoba ulethe usizi usinwebe sakhe isicephu ahlale ngoba phela labantu sizobafundisa lukhulu abantu abaziyo ola emhlabeni akekho umuntu ongakholwa bonke abantu bamakholwa ngoba idalwa kaNkulunkulu engakufuna kakhulu mana zethu kufanele kunqamuke asesingababiza abanye abantu ngamadimoni idimoni akuyena umuntu isici esingene kumuntu idimoni aliyena umuntu liyisici esingene kumuntu samsebenzisa bafika phela abantu babe uthi cha isonto lakho baba siyalithanda kodwa manje sike sibona abantu bakho besibiza ngamadimoni ngiyancenga ke eNazaretha uthi cha asingababizi ngamadimoni kepha bavulela incwadi ngoba kunezincwadi ezivulwayo la befuna ukwakha umuntu
into efanele umuntu angayikhohlwa mayisela ekhaya ukuthi wafika kanjani, wafika nini, elethwa yini, ngoba ushamba abantu balanda ngendlela ezihlukahlukene. Omunye uyagula ukugula ebusuku inyanga nodokotela afike la ekhaya engakangiboni ukungibona mina, athi ngena ethempelini abese sindile sephila, ngoba ushamba ungukuphila. Omunye wekulaleni wakhe uyathunywa wakubo balelo thuli lomhlaba, bathi hamba usikhonzela kaHlembe, la sihleli khona sihleli kahle. Futhi mayisefikile la ekhaya wabanikelela wabathengela amathikithi, bayabuya bayakuyena bathi siyabonga usingenisile ezulwini. Ushamba unezulu lakhe. Ngiyacela maNazaretha ukuthi nibe moya munye. Nibambe iqine, nikholoke iqiniso, ngoba kuyenzeka umuntu aphume sephakathi la. Ngani ngokududana nabangani. La esontweni yawo akekho umngani kuleli bandla labaNazaretha. Khona umnewenu, hayi umngani. Ngoba umngani isitha esibi kabi sakho, kodwa ubona isitha sakho. Yabona umngani ukuthanda makusekuhle, mawusuyele esekuyisele ebumnyameni uyakushiya wedwa ebumnyameni. Kanti umnewenu uphosela intambo athi bambelela ngikudonse akukhiphe ebumnyameni. Abanye bayalahleka ke la ngokududana nabangani. Masilana sizonke uSushembe, boneni wonke sibonile ukuthi ashaya phosisa. Ki edua emusbe
Ngoba kuyenzeka umuntu sihambe naye elidibanga kanti kade aphuma la ekhaya ke iningi indlela zokulahlwa esikhathi esidlule wawulahlwa khona le ethembelini wawufika unike kahle umkhulu wami ilanga Tshumayelo inkonzo uphathe inkonzo uphathele inkonzo yothi ngaphela inkonzo bese tibizwa bese yakusidodi ngolathi ukhuluma etempelini ukuthi abantu abenzeni mawuthi wena sometime tuyathatha impatha zakho ungashiya sipeletu sakho la hambe uye emasonweni ungaphindi ulibeke la futhi ngaleso sikhathi wawuthi mawuxoshwa nasi lo likulindile la kumbiwe ngisho inhlabathi ubuwakhe kuyona ila ishomo elolini uyayithulula kini namhlanje sihleli kahle noma ungaxoshwa ubuye idodo wasekhona kodwa still andifuni ukuzwa ngiyancenga abantwana kaNkulunkulu buyani isikhathi sisekhona umhlaba wonke uzopheka la ngoba phela usuyibonile ukuthi ayikho enye into ngaphandle kwaleni ninawe kunye kufanele wenze ukulula izandla libamukele libanike futhi maloko nabo bazizwe besekhaya ningabacwasi babekezeleleni sibe sisenizwile